Reč ima narodni poslanik gospodin Boris Aleksić, pa posle njega gospodin Nenad Čanak. Izvolite, Aleksić. Hvala, gospodine Novakoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Napoleon je takođe rekao još nekoliko zanimljivih rečenica, između ostalog i onu da je izdaja pitanje datuma. A upravo vidimo i kroz ove predloge zakona i kroz to šta radi Vlada Republike Srbije, da je izdaja uveliko na sceni u Republici Srbiji. Gospodine Đeliću, vi ste sebi dozvolili jedan istorijski osvrt i vrlo negativno ste se izrazili o istoriji srpskog naroda i srpske države. Govorili ste o ujedinjenju Nemačke, mislili ste na 1871. godinu ono što je uradio Bizmark i govorili ste o ujedinjenju Italije, koje je pre svega inicirao Garibaldi. Vi ste rekli da za razliku od Nemačke i Italije, Srbija se borila za nezavisnost, a ne za ujedinjenje. Naprotiv, gospodine Đeliću, istoričari i poznate ličnosti sa zapada i s celog sveta upravo spominju srpsku revoluciju kao borbu za ujedinjenje srpske države i srpskog naroda, a više od toga borbu za ukidanje feudalizma. Feudalizma koji vi vraćate ovim zakonom, stvarate male feude, male feudalce, pa ćemo sada umesto Đilasa, umesto Dinkića, umesto Pajtića imati još 100, 200, 300 takvih ljudi i zaista će Srbija ličiti na nemačke državice pre Bizmarkovog ujedinjenja, kojih je bilo 300 i više. Dakle, jedna zastrašujuća činjenica. Inače, države koje ste vi spomenuli su nacionalističke države par excellence. Upravo je Francuska i kardinal Rišelje u međunarodne odnose uveo princip državnog razloga. Ono što je bila Nemačka u 20. veku, to je Francuska bila ranije. Ona je pretila da postane hegemon u celoj Evropi. Tako da pozivanje na Nemačku i Francusku vam baš nije dobar primer, jer to su države koje svoje nacionalne interese štite svuda, pogotovo na svojoj teritoriji, a vi ovde uništavate srpske nacionalne interese. Doduše, vaš put je logičan, vi ste rasturali ekonomski Rusiju u vreme Čubajsa, u vreme Jeljcina, pa ste sada došli da to radite Srbiji i Srbima. Ali da vidimo konkretno oko Zakona o javnoj svojini šta ste vi radili. Formirali ste radnu grupu za izradu Zakona o javnoj svojini koju je predvodio Bojan Kostreš. Čovek koji nije pravnik i ne poznaje naprosto pravo ni najmanje. Ta radna grupa se sastala jedanput. Nakon toga gospodin Kostreš je počeo direktno da se sastaje sa Cvetkovićem, premijerom Vlade Republike Srbije. Saradnici Bojana Pajtića iz Demokratske stranke, znate ko je, rekli su sledeću stvar za gospodina Kostreša, citiram: Kostreš, osoba nepoznatog zvanja i skromnog kvantuma znanja koja ne razlikuje osnovne kategorije pravne materije. Završen citat. Vezano za Zakon o javnoj svojini. Pozivate se na istorijsku podlogu, pa vi vraćate ovde komunističke tekovine, gospodine Đeliću, jer vam to pozivanje na autonomiju, kada kažete da ima svoje istorijsko uporište, jer ne mislite sigurno na vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat, ako uopšte znate šta je to bilo. Liga socijaldemokrata Vojvodine tražila je zvanično povratak nekih rešenja iz 1974. godine. Ustava iz 1974. Titovog ustava kojim je razbijena Srbija na 3 dela. Jer, kako kažu, njima treba imovina koja donosi pare, a ne ona u koju treba ulagati. Zamislite to. I predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Šandor Egereši, poznat po onoj priči o belim rukavicama, traži rešenje iz Titovog ustava iz 1974. godine. Vi nama pričate o demokratiji, o ljudskim pravima, a ovde ljudi koji održavaju vašu vlast traže rešenja iz najgore komunizma. Kada je Srbija bila uništavana, kada je srpski narod bio uništavan, kada je pripremano rasturanje države, jer smo imali od prvog ustava posle Drugog svetskog rata koji je predvideo centralizovanu državu, sve veću i veću decentralizaciju koja je na kraju dovela do ratnog požara, raspirivanja separatizama slovenačkog, hrvatskog, muslimanskog, tako dalje. Sada vi nastavljate taj proces
i završavate, vi se pojavljujete kao izvršioci Titovog testamenta. Kaže, interesantno je da su kasnije pregovore oko zakona o javnoj svojini počeli da vode direktno Mirko Cvetković i Bojan Pajtić. Vi sad imate nešto što se dešava dakle na jugu, sad ste počeli da radite na severu, vi imate pregovore Beograda i Novog Sada. Dakle, prosto neverovatno. Prosto neverovatno. Dakle, ono što vi predviđate ovim zakonom, to je deobni bilans Republike Srbije i AP Vojvodina, koji dajete sve šira i šira ovlašćenja, koji utirete put ka odvajanju iz Republike Srbije, ka sticanju prvo statusa federalne jedinice ili ko zna čega, jer vam tako kažu vaše gazde sa zapada. I vi delite imovinu ovim zakonom. Vi uvodite pojam javne svojine, a nemate pojma šta je javna svojina. Vi ga ne definišete uopšte. Vi vršite određena nabrajanja. Vi predviđate da je sada javna svojina državna, zatim svojina autonomne pokrajine i lokalne samouprave. Ali uopšte ne ulazite u to odakle vlast autonomnoj pokrajini, šta je autonomna pokrajina, šta je lokalna samouprava. Na kraju krajeva, to je sve imovina Republike Srbije, a vi možete da je delite koliko god hoćete. Na taj način vi štetite interesima Republike Srbije. Vi dodatno organizujete, razrađujete kleptokratiju koja je na sceni u Srbiji. Sad će ta kleptokratija imati 3 nivoa. Imaće republički nivo, imaće nivo autonomne pokrajine, vi samo predviđate Vojvodinu, Kosovo ne pominjete uopšte, Kosovo i Metohiju. I imaće nivo lokalne samouprave. Sada će građani Srbije imati 3 nivoa sa kojih će ih pljačkati, različiti funkcioneri. Jer svako od tih funkcionera će želeti prvo sebi da podigne kule i gradove, a onda ako uradi nešto za državu, ako uradi nešto za svoju sredinu, odakle dolazi, to je veliko pitanje. U ovom zakonu, ono što je posebno opasno, a govorio je o tome i moj kolega Sreto Perić, vi upotrebljavate termin za autonomnu pokrajinu entitet. Ja ne znam da li znate šta znači entitet, ali evo ja ću vam reći šta znači u rečniku američke diplomatije. Označava samoodređeno državotvorno telo i karakter državnosti predmetnog bića, nacionalni identitet, narodnu, kulturnu, istorijsku, jezičku, religijsku posebnost i pravo na samoodređenje. Vidite kako ste sami sebe ubacili u problem, uveli u mulj iz kojeg ne možete da izađete. U isto vreme, vama kojekakvi likovi u Srbiji, poput Sonje Biserko, govore da na Kosovu već ima paravojnih formacija iz Srbije. Pazite, Sonja Biserko, čiji je brat poginuo u hrvatskim paravojnim formacijama ZNG, govori ovakve stvari. Nataša Kandić, koja se u dokumentaciji Državne bezbednosti Republike Srbije vodila po američkoj obaveštajnoj službi, vam uređuje tužilaštvo, sudske organe i određuje šta će da radi Boris Tadić, šta će da radi Vlada Republike Srbije. A vi sve to tolerišete. Da vidimo dalje. Interesantno, u ovom predlogu zakona o javnoj svojini vi govorite o prirodnim bogatstvima i kažete vode, njihovi izvori i tako dalje, mineralni resursi jesu u svojini Republike Srbije. Kažete da je na prirodnom bogatstvu da može da se stekne koncesija, pravo korišćenja, iskorišćavanja. Veoma je interesantno da vi na ovaj način polako uvodite rasprodaju prirodnih resursa Republike Srbije. Želim da vas podsjetim, gospodine Đeliću, pošto vi i ova Vlada govorite samo o profitu, samo o materijalnim dobrima. Setite se da su za Kosovo i Metohiju autonomnu pokrajinu rezerve lignita, lignitnog uglja, toliko velike da ne mogu da se eksploatišu u narednih 11 vekova. Njihova vrednost se procenjuje u milijardama i milijardama evra trenutno, a Srbiji polako ponestaju energenti. Isto tako želim da vas podsjetim da je okeografsko odeljenje Woods Hole instituta iznelo jedno upozorenje
u kojem kaže da će kao posledica globalnog zagrevanja teritorije Srbije i još nekih zemalja postati jedina mesta u Evropi sa dovoljnim količinama sveže pijaće vode. Ovo znači da prirodni izvori vode za koje vi želite da date koncesije velikim multinacionalnim kompanijama će biti pravi izvori bogatstva za građane Republike Srbije, a vi to želite da krčmite. Interesantno, u sledećem članu ovog zakona, članu 10, dobra od opšteg interesa u javnoj svojini, vi imate neke detalje koji su protivustavni. Kaže, dobra od opšteg interesa u javnoj svojini u smislu ovog zakona su dobra u opštoj upotrebi i druge stvari koje su zakonom određene kao dobra od opšteg interesa. I zatim navodite poljoprivredno zemljište, šume, šumsko zemljište, vodno zemljište, vodeni objekti itd. Vi ovde predviđate, na osnovu onoga što ste napisali u zakonu da je javna svojina i da se razlikuje od državne svojine, da ova dobra mogu da budu u vlasništvu autonomne pokrajine i lokalne samouprave. Međutim, u članu 87 Ustava, državna imovina, prirodna bogatstva i dobra za koje je zakonom određena da su od opšteg interesa i imovina koju koriste organi Republike Srbije u državnoj su imovini. Šta vi hoćete ovim da kažete? Dakle, vi kršite ovim zakonom odredbe Ustava Republike Srbije i nemate nikakvih problema zbog toga što to radite. Na kraju krajeva, razlog za donošenje ovog Ustava jeste, kao što su rekli vaši koalicioni partneri, da se vrate titoistička rešenja iz Ustava iz 1974. godine. Vi ste, gospodo, novi komunisti, novi titoisti. Samo ste crveni pentagram zamenili žutim pentagramom. Vi dozvoljavate da vas ucenjuje Čanak i njegovo veselo društvo. Kako je to moguće? Pa kako ćete vi onda da branite interese Republike Srbije u međunarodnim odnosima? Kako ćete da branite Kosovo i Metohiju? Kako ćete uopšte da branite bilo kakve interese Republike Srbije ako vi dozvolite da vas šaka političara koja nema nikakvo uporište u narodu ucenjuje? Rekli smo već, na konto srpske revolucije, vraćate feude iz turskog doba, stvarate nove feudalce, a sve pod izgovorom da se približavate Evropskoj uniji, da se približavate Briselu, da se približavate Vašingtonu. Ne, vi vraćate vreme unazad. Vi ovde vraćate vreme Turaka, tursko vreme. I to je ono što je Mićunović ovde najavio zajedno sa gospodinom Šutanovcem, veliko angažovanje Turske. Vi u stvari umesto približavanja Evropskoj uniji, vi stvarate ovde neku vrstu Turske unije. Dakle, to što vi činite apsolutno je protiv interesa Republike Srbije. Apsolutno je suprotstavljeno zdravoj logici. Nema ni jednog jedinog opravdanja da ovakve stvari radite. Vi naprosto ono čime raspolaže Republika Srbija delite strankama, pojedincima, funkcionerima, kleptokratama koji održavaju vašu vlast kako biste kupili njihovu podršku. Doći ćemo u jednom trenutku do toga da nećemo imati više šta da delimo, da nećemo više imati šta da damo, kada će Srbija biti u potpunosti pojedena. I ono što sam vam rekao, bit će podeljena kao što je Nemačka nekad bila podeljena. Ali, naravno, i nakon toga pojavit će se i ujedinitelj i Vojislav Šešelj će se svakako vratiti iz Haškog tribunala i odbraniti srpske nacionalne interese i ujediniti Srbiju. Hvala.